Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphilayo. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, occasional senti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uyithole zonke iy'ndaba-ke ezintsha nje ezilokhu ngikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ukuze zingakuphuthi-ke lezi ndaba ungakwenza nje lapho ucindezele ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba ukulethele lona namhlanje ngilethele-ke lana-ke ividiyo-ke yomlisa-ke othi yena-ke uwumhlaziyi ozimele-ke laphana-ke ehlaziya-ke i-MK-ke nale ndaba yokuthi-ke i-MK izothatha icala iliyise kwi-International Court-ke. Wahlaziya-ke waveza nokuningi-ke nje impela laphana-ke wafaka no-Briggs-ke laphana kwazi wathi-ke ubona-ke nempi-ke ezayo-ke. Mina into nje ngizodlala-ke ividiyo yakhe lo mlisa-ke lo engizosicela laphana masuzwile-ke le video lena ungene ama-comment section-ke ufusho umbono wakho wona usicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicinza nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje occasional senti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawa-ke le video-ke awuyithokozele. Inibingelele bafowethu, yimi umhlaziyi oyimele. Ngiyimele golokoqo. Kusho ukuthini ukuya kwaZoom ukunikela kwababa uNxamalala enkantolo yomhlaba kwi-International Court, sibasho njalo I think. Kuchaza ukuthini lokho? Naku-ke la kuchaza khona. Akuchaza ukuthi ingafika i-MK win. Kodwa kuchaza ukuthi ngaphakathi eSouth Africa, number 1, ilizwe selikhatheke phakathi. Njengamanje abantu abaqhoqhobela isikhundla abantu abahambisana ne-West iNATO. Angazi abantu bayazi iNATO. Kodwa abantu abahambisana ne-West. uZuma usathesta umthetho wonke manje, uyawuthesta. Umeke wafika kwi-International Court. International Court yasho okunye yangayivuni i-MK. Kuyobe kusho ukuthi International Court nayo seyichemene NATO. Lempi yangaphakathi eSouth Africa izogcina kulwa abantu abayi2 abangaphandle ngoba vele lento it's about bona. It's about i-BRICS ne-NATO. Njengoba iCape Town yayifuna ukuyimela noma i-ADA yayifuna ukuthatha iCape Town iyimela, babefuna ukufaka i-NATO ngale Cape Town. Ipoint imicibisho libhekise ngapha mase basitshela yonke into abayithandayo bafuna ukuthatha ngenkanizwe. Ngoba manje sebelitholile ithuba lokuthi baqhoqhoba likhundla. Lokho kusho ukuthi manje uma nje kuye kwenzeka i-MK yaluza, MK into ezofanele ibuye izoyenza engenzeka ibuye izoyenza ukuzothatha iKZN ngenkani. Uma ke bayithatha iKZN ngenkani ngoba vele iyiwinile, into ezokwenzeka i-BRICS izo-investa kwi-KZN as a province. Lokho kungakhomba ukuthi iKZN inamathuba amaningi ukuthi iyimele, and ukuyimela kwayo kobe ngasho ukuthi kuphelile ngeSouth Africa, kobe kusho ukuthi iKZN inganyuka ithatha iSouth Africa ngezikhali. Lapho kobe sekungasalwa iSouth Africa neKZN neBRICS, kobe sekula iSouth Africa neKZN ehamba neBRICS plus neside leli South Africa elinye ezobe lihamba neNATO. Lento iyohamba ifike lapho la kuzoliwa eSouth Africa kulwe ama-Western ne-BRICS inside South Africa. Because wonke umuntu ovotela i-MK uhambisana ne-BRICS. Wonke umuntu ohlangane lapha ku-National GNU le yakhona abantu abahamba neNATO. Lokho kusho ukuthi sisazokhala. uZuma ukuya kwakhe kwi-International Court uyitest nje.